unong Aiktin ke BJP Meghalaya uba Maria Hom Kharkrang ula kentaj ya kajeng pensengau jong hibriau khamtam na kinong ilam ke NPP baka jeng ikun hakane ke election MP syaka Lok Sabha na Shillong kan keta namar baka jeng kersian ke BJP abakren syaka kartu kane kinong thok kubor uba Kharkrang ulaong baka jeng keno bagi kertong ke NPP na Shillong Banatura kinrem namar baka kersian ke BJP kadai ke babakla ulabu jinggeli hatu lada ke job kemut bagi job hi henrei lada rempat keno bantai pop ya ke BJP bakane kerukom perkat kamlong ke badai bat kebala ban pediang lada job pindong bangi job hi lada rem pindong badai na ke BJP keli bak Kharkrang ya ke NPP ulaya tu bahaden belayo ya kacing peta na keseng keme bang kersian ya ke kertong ke NPP hakane ke jela bakam tam hak konstituensi jongu ulap tha ya barok ginong kersian ke BJP bang kersian kumbalap tha ke sengkeme na Delhi kaladon ke jengi keren bag NPP ke syakta bah hakane ke election MP hakane ke jela Meghalaya kebabon kidai ki Krisdan hadin bagi brev ke sengau konyo na ka jengwan kersian sengom ha ke BJP ha ka ba ke babon ki keno bakadai ka ba isi yang giret paj halor ka jengi lap election khamtam ban pendon kam ya kaniam uba Kharkrang ulong bahau ke India kadai kum ka yeng ke balong ke jela Meghalaya hendrai ke bas ngausi kalong bah kapor election kinong elap election ki pendon kam da kitien ki pasutia ki pemihap setia da ke bakeno simet yano reano unong Aiktin ke BJP ulong bah hajaka bangkren ya kimat ki jura kila pulut por bangkren kentha penban uwai ya uwai baka uwai ke parti ya ke uwai pad barkipaj ba kimyo jik mentoy yai namar baki kertong kim kerna yai ya katong barkiman ulong bahado menta omdon kano ke sengsang perthai ke bakular ban bu thong ban le na benta ke jela markidon di parti barki kertong ki bumwan warsya ke jeng ya terko halor kersan election